Ay, payabak po kay kayong ngala. Si Claude Tampo para kim panalangin ng orasyo pero at imperata laban king COVID-19. Ilagyo ng igpampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan miloring kasalanan mi, at mapakumbaba kami lalapit keko. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keko ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan ke kami, at may kamateno karinda ka na tao. Adon mi ngeni keko, imbaligdan mo kaming mitmon lugod, at yatchat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mikin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, ing metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lorin tao mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawan sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mi lorin sablang lilingap karing salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa no, kumayap nila sanang malalagwa. Ingatan mo loret ang nilingap karelo, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, etang mayang unabye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap din sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal at mamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabis kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tera na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalo na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulanan mi. Nune bagkus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan min Santa Monica, Ipanalangin mo kami. lagyo ni Pampo ni anak po ni Espiritu Santo. Amen. Lukluk tapo. Kambira rin kay katamang pansariling kayaduanan. Idaon tala namang kaniting misa, ding makatuking intentions. Pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Clasa Yutuk, Joros Tolentino and family, para kin safe travel ng Nadwi Pangilinan. Special intention, kapayapan, pinataning Russia at Ukraine. Deeds and Nita David and family, Joelito Del Rosario Jr., birthday Thanksgiving, George Reyes, Caitlin Mary Ibay, Seberial, Loretta Yutuk, para kang speedy recovery ng Crismel de Alca, Angel Fajardo, Angelina Lising, Monica de Leon, alangangang kapainawan para kaning kaladwadari, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Estela, Haldane, Reynaldo, Nelson, Antonio, Florencia, Michael, Guillermo, Mamerta, Pilar, Juan, Jaime, Manuel, Robert, Victorio at Reynaldo II.
Talakad tapot makyabe, kindalit na pamuklat. Sacred Heart, O love divine, to keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always Kilagiling ipampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ting pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, At keko ang timurin. ay payabak kay kaingan po. Ting may kakapatad, mga bebet ang matampangganam kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at aniran tapamang lulus na at kapatawaran ng apong Ginoo. Igang pepalto, metong aring marangal, karing palipinang David, Ginoo pakalulu. Gino, pakalulu. Igang sinabing nung nukarin ing pibanjan mi, karinatyo naman ing puso mi, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Igang palino, karing matami, banmirinan lang sala, ring mabilog ming katawan, Ginoo pakalulu. Gino, pakalulu. Ming Diyos, sa may paingtutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, katman mo saring puso mi, king espiritu ning kekang pamanyapat mayap. Bana pamatulanda ka, kapamilatan din king kaisipan, at aluguran ka ring sablaming kapatad. Itingan na doon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ang banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Makirandam tapo king amano na ning Gino. Pamamasang ibat, king kadwarang libro ding ari. Pinyang abalita ng Atalyo, ing Petere, ing anak ng iaring Asiya. Minyayang utos apatenlangan ding miyembrunin ning pamilya ning ari, ning Udo. Dapot kingwaning Eusebo, ing anak ng aring Ehorem, at kasing igpa ng Asiya. Yoas, anak ng Asiya, at sinese king metong ng kwarto ning templo. Karine selikut, bane ene akit Atalia. Inya eya me pate Yoas, at ing pamaningat ng Eusebo, kilub ning ana mabanwa, kabang Atalia yaing rey ng mamahala king kayarian. Inyang miras na ing kapitong banwa, pepayawos ning Ewado, ding opisyal daring sundalos at gwardyaning ari,
at antimurin ding gwardya na ning palasyo. Sinabi na karelo, ing mitipon lo king templo, nung no ko rin lo, ayamuyot kambening tayimtim apangako king gewa ng plano. Kaybat na nito, pepakit ni karela Yowas, ing anak ng aring Asiya. May mentula ring opisyal king sablang inutos ng Eohado. Inyati ni po nala ning metong at metong, karela ding tawan at detang makatutok gusal ning aldo na ning sabat at detang ali. Binya na lang Eohado karing opisyal, ding tandus at kalasag abandi ng aring David. Makasikap lareting sandata king templo. Kaybat na nito, pinwesto na loring sundalos apakasandata king makapadurot ning arap ning templo, ban ipaglualuyo ing ari. Lilwal ning Yehohado ing anak ning ari, at pinutong Nekeyo ing korona. Kaybat, binye Nekeyo ing libro ning kautusan, tigtugan ning larong olibo, at pisyag ning ari. May malakpak laring tao at ngarang kinulisak, luwidyo ing ari. Inya dindam ng atalyo ing ingeda ring gwardyo at ding tao. Pintala na lo king templo ning Ginoo, miglalaweyo, at ikit ne ing ari makatalakad lelening asyas, antimo ing meging kaugalyan. At sula lelening ari ring opisyal at ding talatsup karing trompeto. Magsayala ring sablang memalen, at tutsupan dala ring karelang trompeto. Ginabak ng atalyo ing susulod ng imalan, at uli na ning sukal ning lubno, at nga nang kinulisak. Taksil, taksil kayungan. Nga nang minutos ning paring Yehohado, paring opisyal, ating tiyadinalan asundalos. Ilwalye ing babaeng ito, king pilatan daring adwang hilera daring gwardya, at patenya ing ninumang magtangkang magligtas kayo. Sinabi ng Yehohada iti, uling eneburing patendo iatalyo king kilub ning templo, inyade kapde, at dela king palasyo, at petere king lugal aawsandang pasbul dala ning kabayo. Kaybat na nito, Yehohado kambening ari at ding memalen, ginawa lang kasunduan, king ilangan maging memalen na lo ning Ginoo. Ginawa ya namang kasunduan para karing ari, ding memalen. Kaybat na nito, mintala king memalen king templo ng Baal, at lesak deity, at pemalbal ding rebulto. Kaybat, petere imatan, ing pari ning Baal, king arap na ning altar. Kaybat na nito, Yehohado, mi talagayang gwardya ning templo ning Ginoo. Migsaya na ring sablang memalen, king mitmong tula, at mi payapayo ing syudad, uling petere ing palasyo, iatalyo. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Pinili ning Ginoo ing Siyon, ban maging kayang tuknangan. Pinili na ning Ginoo insyon, ban maging kayang tuknangan. Kang David masusi mong pengako, at emo penggulutan, ing kayang binye mong amano, nga mo, ing metong karing anak mo, maging ariyo, at yo ing manaliliki ko. Pinili na ning Ginoo insyon, ban maging kayang tuknangan. Nung ding anak mo, king kasunduan tupad lo, at karing kautusan ababiye mo karelo, kanito ding anak da naman maging ari la kasalisi mo, anggo king kapilan man. Pinili na ning Ginoo insyon, ban maging kayang tuknangan. Pinili ning ginuing Siyon, buri niyang maging kayang tuknangan, nga na, karin ko tuknang kapilan man, karin ko ipairal ing pamag-ari ko. Pinili na ning Ginoo insyon, ban maging kayang tuknangan. Karing palipi ng David, palto kong metong aaring marangal, apapanatilyan king mamahala, king kakong pinili. Pamakarinayan kula retang ring kayang kasalang, dapot ing kayang kayarian, sumulong niyo at misaplala.
Pinili na ng Ginoong Isyon para maging kayang tuknangan. Karangalan tayo po'y maya pabalita. Hallelujah. Anting sala, ipabal mo kako ing bendisyon mo, at ding utos mo, ituro mo kako. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At keko, anti mo rin. pamamasa king may pabalita ag pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, kay titipon tibandyan kay tiking yato. Tibandyan na sisiran ding pulilya ading kalawang. At malyari lang luban at panakawan kay kayo. Bagkus, sumipon kayong tibandyan para karing banwa. Karina lang pulilya at kalawang nga manira. At alang mapanako ang makapanlub. Pablasang numan ka rin at yung tibandyan nyo. Karin at yun naman ang puso yun. Ding mata, ilaring pe kasulu ning katawan. Nya nung malino laring ke kang mata, mili na niyang sala ing mabilog mong katawan. Dapat nung elamayap ding ke kang mata, dahil dumya naman ing mabilog mong pamikakatawan. Inya, nung ing salang at suke ka, maralon dumya pala. Karagon na kasi ning karalunduman ay ta. Ing mahip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo kay humilya. Makisabi ko pa, kang brother, pakitanggal pa yung kopya na. Thank you. Thank you. Kempong kasakit na ning bingi ni sagradong dakal na lalo rin magpalimos kanya. Nakalunos yung malalyari. At metong pong pupunta lang dan palagi rin magpalimos, impisamban. Deng manyawad sa hop. Nya magkano mo yung IBM mo na din ang IBM nga ningi ganaganangan niya randa. At yung pong mintanapon, manyadya, insulin. Diyan magkano yung insulin? Yan mo naman na IBM ang pamangailangan ng inumang manyawad sa hop. Nang kayo po malulunos ko kareng makanyan. Katamisan natin pong metong matwa. Hindi niya na ako reseta na. So, minta ko po mercury drug. At unfortunately, tang metong karetang atong panulong at sukar na layo, tang metong atsuya. So, selikit ang atsu. Dahil po niyang mikit keke, binyekit ang panulo. Kabira-bira, babalik nito ang panulo. Kaya po kailangan nito ang metong niya kung kailangan ko nga na. Kasi mapit ang panulong ay ta, misan, inom ko na yung misan. Nga ako nang minom. Yan yung kailangan. Pero nang kayo pumakalo, kasi po talaga, nung kailangan ding panulo, ita, yung makanano mo nga sopan. Pero kay meto pong banda, kaya makantay sitwasyon, yung mas kakalungkot ko, liba mo itang magkakasakit lang. Naliba mo itang mangailangan lang. Nanitang imunarang lapit kay pisamban, itang pamangailangan lang material.
manyad labas ki makana magkano. Kasda mo, patsi may Isabela, si samsaman la pagatang babiye mo. Ing kakalungkot ko, pati yung pisamba ni nga kakit da, itamong akwarang material at aliwa itang spiritual. Kasi ala pang kita magpalimo sa linapit, among pangadiyo ko po. Among ilapit siya po kay ngapong Ginoo. Apong, anyaran niyo po kay ngapong Ginoo yung pakayapa na ako. Ala pa pong makanyan. Nya po tangkay mimisip po do yung pisamban gagawaya pong mialiwang ministries para sa pandaring mialiwang pamangailangan ng balayan na. Pero pwedeng impisamban maging obala mo NGO ya. Naingatyo na ka rin para kalupad na rin gagawa na yung gobyerno po at ang non-government organizations. Yung mamayang ayuda, mamayang medical supplies, kaya magpa-scholarship ya. Kailangan na rin pero sukat magitsurang NGO ya mo yung pisamban. Kasi yung pisamban ay may talakad para kitang pamamaya material king tao. Yung pisamban, yung tuturing ng maulaga, titreasure na, aliwa mo ita, titreasure na, peka mawulagan dili, yung relasyon king apong Ginoo. Nga napin yung meto nga pantang palagi tandarandaman, ang tanging yaman natin. Ano ba ang ating tanging yaman, kundi ang Panginoon? At pilambesa na pundindam, agyang atyo na kaya kay ganaganang material bagay, patsi nga pong Ginoo yang alake ka, ika pa rin yung peka kalulong dili. Pero agyang alakang material bagay, nung nga pong Ginoo yang atyo kaya ka, ikang mabanding dili, ikang heredero, kayagit, royal blood ka. Kasi ing mikibandi, king ega na gana, yang atsok ka, ning apong Ginoo. Nya ini pong kaya katang ebanghelyo ngayon, karin nakatamo daralan. Nanawarin tuturin tan talagang pibandyan, tamo. Nano talagang tuturing tamong sabi tamong mayaman tayo. Nga na panitangikit kong keng meto nga t-shirt. If what you only have is money, you're the poorest of all. Nung ingat sumukya ka, pera, peka kadulukan dili. Anyay ng ebanghelyo tamo, paisipan na katamo, nantuturing tamong makakabandi kaya katamo, makakayaman kaya katamo. At siyempre, yung Santa Iglesia, palagi nasabihan, yung tunay tang dapat tiban dyan ay akit, ay masira, ay mapanako, alang expiration date, at alang hangganan, agyang makota na kinityo pa rin, yapin nga pong Ginoo. At iyang pagsikapan tamong agawa kinbiyata mo yan, na agyang mangailangan tang material na bagay, kailangan tanganin sabla-sablang ini for us to live, to survive. Pero takakalingon yung punot dulo. Ing peka, dapat takit namong treasure at pahalagaan king biye. Aliwa mo yan. Ang Diyos. Kasi yung Diyos yung inuna mong pahalagan king biye. Talatag lang ang detang tutuki mong dapat turing mahalaga. Importante king biye. Detang kaya kang values. Patsi inumpisan tayo king Diyos, siyang pahulagan tamo. Karinla may organize lalo. Detang set of values tamo. Anting tao. At siyempre, bilang Santa Iglesia, ining mission na. Ing mumuna nang apayabot ka rin sabla, na yung sukat tamang turing peka mahulaga king biya. Nang aliwa mo yung Diyos. Yung ginutang Jesucristo. Iyang tunay tamong pibandyan, kaitang mo lubos sa isip,
apang mga ilangan tamo, agyo ng ipagkalub. Nganapin, itangin agyong ibiyay ng material na bagay, ing ginu yang mangap mo. Inya, siguro, ini po yung ingakitasan ng misyon ni Santa Iglesia at sukat ipanaral niyanting pari ay sukat mawala. Itang sinabi ng Mother Teresa. At tagyang ita mo po kayo ting pengari di pamilya. Yang ikakalingan ni pagkalub ka rin anak yun. Nga ng Mother Teresa. Give us Jesus. Only Jesus. Always Jesus. Amen. Ngayon po, kaya katalang yatad ki nga pong ginuli sa batang kaidwanan, tamang bubuklat na panimanman, ni mas-mas ni nga pong gino, ketang sukat tamang pahulagan, at iturang turing pibanjan tamo, ay nilipas at kukupas king di, at yung hapong gino mismo. Ngatang makibat, king balang kayadwanan tamo, Jesus, pakaluluan mo kami. Jesus, pakaluluan mo kami. Para king Santo Papa, para ka ring obispo at ding sablang pastol ning kaladwa, masigasig da sanang magobro para king kayaryaning Diyos, keti king yato, kambening milalablab alugod, at lubos ang makatugulaling, ipanalangin taking ginong. Jesus, pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang pari at reliyoso, idawon da sana ing kabilugan dang biye, king sagradong puso ng Yesus, sentro ng dibinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking ginong. Jesus, pakaluluan mo kami. Para ka rin kaya katang pamilya, banting sablarang miyembro, at alastas do ing lugod ng Yesus, para king balang metong at metong, parelo at may biyebiyela king tunay lugod, at pamanintindi king metong at metong, ipanalangin taking ginong. Jesus, pakaluluan mo kami. Para kaya katangang makatipon keti, king lugod ng Yesus, ban akit tamo, ing sikanan alub, sumisi para ka rin kaya katang kasalanan, at akit ing lugod, ban gawan kapamayaran para ka ring makasalanan, ipanalangin taking ginong. Jesus, pakaluluan mo kami. Ngini puwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Oy, pamingat siya banwa, sinugat ming puso ng Yesus ang kayang anak. Dapat pagdala na kayang kapatawaran at grasya. Sopan mo kayang patutu, kayang pamipasalamat, kibip mong lugod, at dapat kapaglarinan ka rin kayang kasalanan. Kapamilatan na mo rin ng puso ng Yesus ang kayang anak at ginumi. Amen. Amen. Kaya po makasadyang mag-operta, nakadta na po.
Manalangin kayo pa, kapatid, banting kay katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuitin daon karinggamat mo, kingi kapurat kaligay ng kaya lagyo, king kaya katami kasaplala at madilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo rin ng kaya kaming ayin, pagdalara kaya sanang tetagan, at kami kakaintindi. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kaya kayo, At kaya kawan timuri, at nayorem puso yu. makayat na ano king gino. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Ying kaya kangamano aking kapamilatan lilangan ming yato. Ying talapangabos at inubod mo, banikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Banal na Espiritu, may katawan niyang tao, at may bait king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, banitalakad ng meto nga banal na balayan, para kaya ka. Inagpano rin gamat na king krus, bansintangan ng kamatayan, at ibulalag na yung pamanyubling niya. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banua, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, 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 banal. banaling gino, Diyos sa may paya. Mit mo ay banu ating yato, king kaya kan ligayo. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad yung Daratang daratang king lagyan ng Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuha na yung tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Pira sila binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At bingiring kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, ting kana akong daya, ning daya ning bayad ng hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo metea, ni Cristo sinublia, ni Cristo datang yang pasti ayu. Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Darami kaya kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap yung lugod, kambiyan ng Francisco, akay kaming Papa, at i Florentino, akay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabling niye, ading sablang mayang onabye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Banal Espiritu, purianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, amen,
Paminto king amahan tala pangabos at mibuking banalan turo, nga tamang ening mangangas, manalangin. Ipaming, tiyukaban mo, misamban ning lagyo mo, latang ke kaming kayarian mo, may paminto ning loob mo, ketisulip, antipanwa, ing kakanan mi, kingaldo-aldo, ibiyan mo kaya kami, kingaldo ngini, ampon ipatawad mo kaya kami, ring salam mi kaya ka, ting pamamatawad ni, karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaw, kintukso, na igabos mo kami, kisablang marok. Igabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan. At biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggamang king alanganggo. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, na mo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, aning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabili at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kay Kawan Timurin. Igakapatatangan po, masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, Diyos, sa milalako, king kasalanan niya, tu pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan niya, tu pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan niya, tu ibigay mo kay kami ing kapayapan. ngayong malagod at magalakatang ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat siya kasmay nga mano mo, pumayap na. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, ing lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat. Parating beapi kaloob mo kaya kami. Pamangan ni aldo, pabiye mo man. Tunangan mi, malan mi, nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pikadod me kaya kaming tinapin ng biye. Kapnan mo kaya sana king upaya ng Banal Espiritu. At ibayo mo karing puso mi, ing kaya kang kadam, ng ganapalugod karing aliwa. Diadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo, At kay ko ang timurin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto. Ing ipa, amponing anak, amponing Banal Espiritu, Amen. umeta ng iniluguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras, kaya kaingan po.